Ndagusuhuje cyane wowe ukomeza gukurikira ibiganiro bya Dressing Room TV. Ngiye gusuhuza nitwa Sam Kayiranga. Nabanje kukugezaho bimwe mu bigwi bya Pyramide Football Club. Iyi akaba ari ikipe yo mu Misiri, mu Barabu muri Afurika, hano hafi y'iwacu. Muri rusange ikipe idafite amateka menshi cyane yuko yavutse vuba aha ngaha mu mwaka wa 2008 yitwa Al Saudi Sport. Ikaba yaravukiye mu mujyi wa Ben Saouf, nyuma yaje kwerekeza mu mujyi wa Cairo ugizwe n'abakire benshi bava muri Misiri, harimo uwitwa Toki Al Sheikh ndetse n'uwitwa Al Shamsi waje kuyigura nyuma yaho. Iyi kipe iteganyijwe ko izahura n'ikipe ya APR Football Club kuno wa gatandatu saa 12 muri ya stade yahanganiye amahanga, Stade Amahoro. Jewe nje kukugezaho muri mateka yaranze ikipe ya Pyramide FC mu gihe gito imaze kuri Misiri. Abenshi banayiruta, yavutse menshi yanavutse. Amateka yayo yatangiye muri 2008 ubwo ikipe yari gushingwa yitwa Al Saudi Sport mu mujyi wa Ben Saouf, aho ni mu birometero 120 uvuye mu murwa mukuru i Cairo mu Misiri. Bwa mbere muri 2014 ikipe yagiye mu cyiciro cya mbere cya shampiyona yo muri Misiri, gusa ntibyagenze neza kuko uyu mwaka wa mbere yahise isoreza ku mwanya wa 19 ihita imanuka byihuse mu cyiciro cya kabiri. Sezo ya 2016-2017 yaje kuyibera nziza, ibiriho amata n'ubuki cyane yuko yayoboye itsinda A mu cyiciro cya kabiri, aho izamuka no mu cyiciro cya mbere kugeza amagingo aya. Mu mpeshyi ya 2018 chairman wa kampani yitwa Saudi Sport Authority yitwa Taki Al Sheikh yaguze ikipe ya Al Saudi Sport, ahita anahindura amazina yita Pyramide Football Club, anayikura mu mujyi wa Ben Saouf ayijyana mu birometero 120 uvuye mu mujyi wa Ben Saouf, aho ni mu murwa mukuru Cairo. Ikipe ayikura mu cyaro ayijyana mu murwa, dore ko n'umwami Kristo azadusanga mu murwa. Umwaka wa mbere wa Pyramide ni 2018 na 2019 yitwa nka Pyramide koko, basoje ku mwanya wa gatatu muri shampiyona, bahita banafatiranya babona qualification ya CAF Confederation Cup mu mwaka wa 2019-2020. Bageze kandi ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu cya 2019 Egyptian Cup, gusa batsinzwe na Zamalek ibitego 3-0. Mu kwa karindwi 2019 umushoramari Salem Al Shamsi yahise ayigura. Kuva icyo gihe iyi kipe ntigeze irenga umwanya wa gatatu keretse zimwe ya 2020 na 2022 ubwo basozaga ku mwanya wa kabiri bari imbere y'ikipe ya Zamalek. Ku ruhande rwa Afurika, Rwanda mpuzamahanga ikipe isaga fuko mvugwa rimwe cyane kuko bwa mbere bajya muri CAF Confederation Cup bageze ku mukino wa nyuma, kandi bari banyuze no mu majonjora. Ibi bisanzwe dusanzwe tubona ko amakipe bagafanya mu majonjora, batsinze amakipe nka Etoile du Congo, CR Belouizdad ndetse na Young African iya hano hirya muri Tanzania. Birangira yose bayatsinze bajya mu matsinda, kandi ubu byari ku nshuro ya mbere. Itsinda ryari ryarimo Enugu Rangers, FC Nouadhibou ndetse na Al Masry. Barisohokamo gitwari bagera muri kimwe cya kane. Bageze kimwe cya kane basiye batanditse kuko batsinze ikipe ya Zanaco ibitego 3-1 imikino yombi arebe tuzo. Kimwe cya kabiri batsinze Wolaya FC igitego 1-0 imikino yombi. Ku mukino wa nyuma baje gutsindwa n'ikipe ya RS Berkane, iyi niyo muri Maroc, kandi ubwo bari n'aba gatatu muri shampiyona iyo mu gihugu cyabo mu Misiri. Iyi kipe urumva ko mu irushanwa mpuzamahanga kuko atari agafuko imvarwa nimwe. Iyi kipe ya Pyramide ifite igikombe kimwe rukumbi, ikiba gitwaye ejo bundi rwose kuri 30 z'ukwa munani 2024 batsinze ikipe ya ZED igitego 1-0 ku gikombe cy'igihugu Egyptian Cup. Ikipe ya Pyramide kandi agaciro ku isoko ry'ifaranga ntabwo ireba mubi, kuko muri 2022 Pyramide yaje mu za mbere zifite agatubutse kurusha izindi muri Afurika yose. Ikipe yavutse 2008
ubu ngubu ikaba iri mu ikipe enye za mbere zifite agaturuso muri Afurika yose. Urugero, ikipe ya mbere ni Al Ahly yo muri Misiri mu gihugu cy'iwabo, ifite akayabo k'amayero y'ibihumbi 30. Ifite akayabo ka miliyoni 375. Ikipe ya kabiri yitwa Mamelodi Sundowns yo muri South Africa n'amayero miliyoni 21.3. Zamalek ku mwanya wa gatatu nayo muri Misiri, amayero 20 tubona miliyoni mvuga n'ibice 55. Piramide ku mwanya wa gatanu ifite amayero miliyoni 19.43. Ikipe ko urumva ko ifite amafaranga. Ubu gukozwe na Takis Bonias ni umugereki makumyabiri n'eshanu z'ukwa kane 2022, amaze kubitora imikino 36, atsinda 24, anganya 5, yatsinze urugero bivuze ko kwijanisha ryo gutsinda umukino kuri uyu mutoza ari 66.6%. Ngaya amwe mu makuru avuga ku ikipe ya Piramide. Ese koko iyi kipe ya APR izava mu nzara cyangwa ni bya bindi nk'ibisanzwe abarabu bazatugarika? Tunagushishikariza kora subscribe kuri Jossing Room TV.